A, B agus C na chéad litreacha in abítar an ogham. Dar le riantas na habítracha, séir de bí gceist ná Bhln agus a riant eile séir le an BLF. Tugtar anam crín gach litir in abítar an ogham. Cé go méidir narvéisian an rud a bhí gceist ag lecht cumthe na litreacha faoi mar Bhliain an pullad Damien McManus ina leabhar a Gaeilge tú ogham. I tradiisiún na grán áfach, tugtar beth leis nion nó beth leis fearn in abítar marall na chéad litreacha a bhí san abítar sin. Beth is se birch an chrán sin, litir B. Luis is se roin nó cuireann sin é litir L, agus nion sin é an focail as na foinseoga. Sa gheall eile BLF, fearn an tanam atá ar litir F, agus ciallaíonn fearn alder